Shisngi hadian baka kertong jong keseng Indian National Congress na barato mukro constituency kakong Banika Selaban kala syak khang lenti haki nongshong shnong Karbi ha Kermi West Karbi Anglong District. Kaseng Karbi Students Association KSA kapadon hadu saw kenhun kala penmi ya karai banom ialad ya kanu ke ialap ne jinyalang na kebenta ka election JHADC hapo uput usam jong ke West Karbi Anglong District Assam. Kumban syupen kan mau hakan riu trik kinong syong shnong ka Karbi kila khang lenti ka kong Banika Selaban bat ka kenhun jong ka hakapor bakapoi haka shnong Kermi bat ki Karbi ki keli bale kila ialap election na ka shnong jong ki ka bahap apo West Karbi Anglong District Assam. Kila ongru ya ka kong Laban baka day ban syem jing bet shua na ki bor penyai jong ka West Karbi Anglong District shua bakan yai lenti na ka shnong jong ki. Hakan nyo trik mentau benai kaseng Karbi Students Association kalarai ru bakanom sya ya kino ki kali ban late sya kishnong penar hapo West Karbi Anglong District na Meghalaya ne ki bami na kishnong penar hapo West Karbi Anglong District na kebenta bandai ialap election. Kaseng Karbi Students Association kalabu jingkeli kumno bukin nong syong shnong penar ki syong kisa ha West Karbi Anglong District Henry kilet ki tap vote pat sya West JHADC District hakapor badon election sya Meghalaya. Katai karai jong kaseng Karbi Students Association kalami LSA hadian bakila yoi ba ukertong jong ka NPP uma ai borlang syadam ulawan penlong jinyalang election hakan riu tarik mentau benai hakasnong mojam hapo block 1. Ya katai jinyalang lawan ringdur dakilat pathai khubor na West Karbi Anglong District bat kitai kilat pathai khubor kilabu jingkeli ba kumno ki briu na Meghalaya ki yok banwan penlong jinyalang ne jinyalap election hapo West Karbi Anglong District bat kilabu jingkeli hato ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC kan le AA halor kani. Kumban syupen kan mau hang ne hadian ke jing penbait thamai jong ki constituency hapo JHADC Jaka Delimitation Committee kasnong mulu ber psiar kat kasla bat ki wede ka bajuhap hapo saphai constituency la syak pen kriak no syabarato mukro constituency. De kumta ki kertong yakun election ki haban leit lingba kisnong Karbi kenang ban khamjan ka jingai lenti na thain mukro sya ki thain psiar kat kasla ne na thain psiar kat kasla sya thain mukro. Lada kim leit da katai kelenti ken hab ban yai lingba ka shnong sa snyang bat lasken ka ban jingai hadu lai pho ne sau kilometer.